Mweri muhituku itura ria Imbirika ni mwena wa Rwitugitu kaunti-ini ya Kajiado riahahurire aramati a nyamu cia githaka thutha wa arithi gutharikira na kuraga miruthi 10 iria mekuagira niyo yageraga ngero mahiu mao. Kuma hindi iyo gukoretwo na wagagu makiria gatagati-ini ka andu aria maikaraga muhaka-ini wa runyanjara rwa Amboseli, na nikio ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka rutafanĩtie kigomano gia kunina wagagu uyu. Kuanzia Januari mpaka leo tumeweza kupoteza takriban simba 13 ambayo tumeona tumeweza kupoteza katika wengi katika hii sehemu ya Kajiado South na wachache katika sehemu ya Kajiado Central. Vile vile tumeweza kuona ya kwamba tumeweza kupoteza ndovu 3 ambao pia wameweza kuuawa na wananchi katika harakati ya retaliation. Aramatia maria maturigicĩirie na kurira nyamu cia githaka maugite ati njogu na miruthi nicio cikoragwo cirĩ kĩgucĩrĩrio kinene kia agendi runyanjara-inĩ rwa Amboseli, na ciathie na mbere na kuragwo na njĩra ĩtarĩ na kĩharĩro ugendi waya gutharara. Hivi karibuni tutapoteza investors wetu, tutapoteza watalii wetu, tutapoteza ajira ambayo wananchi wanapata. Donors hawataelewa ni kwa nini community wanaendelea kuua wanyama na ili hali wanapata fedha ya compensation ya kuajiri watu na saa nyingine ya scholarship. So hiyo ndio wasiwasi wetu kwamba donors wanaweza pull out. Kwa sababu ya wale watoto ambao wanasomeshwa ambaye ni namba kubwa sana, ninaomba tu waache kupiga wanyama kwa sababu sisi tunahisi faida kubwa sana kupitia masomo ambayo tunapata kupitia wanyama pori. Andu aria mariganitie na nyamu cia githaka manyitirire ati ngucanio icio cirikagirira na ngero cia muthemba uyu tondu mauga morire nyamu ici cimatigaga na nguraro kana cikamathukiria indo ciao, na thabari ya kwenda kurihwo hathara ikoragwo iri ndaya na kaingi itakoragwo na umithio. Mkichelewesha mambo ya compensation, hiyo ndio inafanya watu wetu wenda wakafikiria mambo ya kufanya retaliation. Maabitha ruhonge rwa wathani meritwo nio mena murigo muritaritu wa kuiguithia muingi bata wa guteithiriria kuramata nyamu cia githaka. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.